Ponovo smo u studiju. Naš sljedeći večerašnji gost, književnik Momčilo Selić. Dobroveče, dobro nam došli. Gospodine Seliću, evo ja bih vas zamolila da se, prosto da nastavimo ovu priču. Pravni fakultet, poseta dva ambasadora, sve ono što su rekli, što su tražili, imajući u vidu da već čuveni fakultet političkih nauka i Hejvudova knjiga i o tome smo govorili. A evo, tome bi pridodala i nedavnu izjavu Nikolasa Brnsa koji je rekao da je naša vojska koja je učestvovala u borbi protiv NATO agresora, još uvijek koristim taj termin dok nam ne zabrane, razbojnička, da su Srbi iredentisti i da Amerika mora da smiri snage iredentizma i nasilja koji su, nažalost, deo tkiva političkog života Balkana naših vremena. Drugim rečima, Kosovo i nije naše i sve ostale države. Dakle, kako komentarišete evo prvo tu posetu na pravni fakultet i zašto baš na pravni? To je mimo komentara, to je jednostavno to je agresija također. Možda gora nego oružana, jer gore su agresije na koje čovjek ne može da odgovori. Verbalne, kulturne, fine, pamučne agresije. Tako da tu nije pitanju kvalifikativ, nego je nešto drugo posredi što bi mi trebali da imamo na umu, a to je da malo čuvamo što kažu živce. Da se ne zgražavamo u onome stilu ko što je nekad bilo ovo još jedan dokaz. Mi nema šta više da dokazujemo ko je protiv nas i kakve su njihove namere i kakav je njihov kvalitet. To je jasno i ljudima koji ne prate mnogo medije. Prošlo je suviše dugo vremena da se to utvrdi. Trebamo da idemo nekim drugim putem. Mi treba svakako da registrujemo sve što oni rade. Da bi to dobro upamtili. Ali da idemo njihovom logikom, oni kažu, Amerikanci baš imaju jednu izreku, kaže don't get mad, get even. Drugim rečima u prevodu, nemoj se ljutiti nego vrati. A mi kažemo pamti pa vrati. Njihovo vreme, koliko će trajati, to niko ne zna, ali da je ono finitno, to se zna. Oni sve rade, nesretnici, da im to vreme bude što kraće. Doći će, ja mislim da ću i ja, koji nisam baš mnogo mlad, dočekati da im vidim leđa, da kad se dignu pokupe i oni i njihovi, da kažemo, baš trabanti, jer to više nisu saveznici. Saveznike mogu da imaju otprilike sile jednake kakvoće i snage. Ovdje, zna se, postoji samo jedna sila, jedna snaga, ovi ostali prate tužno po svoje sopstvene istorijske legate. Kod Britanaca, recimo, već je podsmeh veliki naspram njihovih vlasti zato što tako bednički prate jednu nedoličnu vladu jedne ogromne zemlje. Znači, proći će to, a onda će doći vreme da mi počnemo da budemo u prilici da vraćamo. Kako ćemo to vratiti, to će biti jedan kreativan izazov. Na nama je da se ne obrukamo prilikom tog vraćanja i da ne gubimo nadu i da se ne trošimo, kažem, emocionalno u stalnom skakanju sa stolice kao evo šta nam rade. Mislim, oni rade, su jači, rade nešto što ni Nemci nisu radili. Nemci su zapamćeni kao najgori okupatori koje je narod imao za nesreću da upozna. Međutim, kod njih je bilo nekog viteštva. Ovdje nema nikakvog viteštva, ovdje ima naprotiv najgori spoj hipokrizije, perfidije i zločinstva. Mislim, ovo je prvi put da ja znam, kada nešto sam malo čitao i tu istoriju, prvi put je da se to masovno koristi tehnologija povrede sa tehnologijom pojačane uvrede. Znači, nije tu samo to ponižavanje kojem oni izlažu nas, mi mislimo da je to samo na nas usmereno, međutim, oni ponižavaju sopstveni narod tim načinom vladanja i
Ostaće zapamćeni kao jedna mizerna, bedna, zla epizoda u istoriji koja ipak traje malo duže nego i njihova zemlja i trajaće pošto njihova zemlja može lako i ona da se separatistički razruši, jer tamo ima dosta, sad vidimo se Britanija razgrađuje, već je na pragu je odcepljenje Škotske, to je samo pitanje vremena kad će se desi. U Francuskoj pitanje kad će Korzika da ode i kad će drugi da se sete da nisu baš isto Francuzi kao i drugi. Mislim, bit će svega, gledat ćemo čudne stvari. Ali šta je s nama? Sad, kada govorimo, ajde o tome da trebamo biti mudri, strpljivi, negdje to Srbi jesu, imajući u vidu koliko nam se svaki dan, kako kažem, fantastičnih izjava saopšti. I treba budemo strpljivi na jedan kreativan način opet. Šta to znači? Ne da sedimo i da ćutimo i da stiskamo zube, nego da se spremamo. Za neki kontranapad. Apsolutno. Znači, mi moramo da radimo ono što neke manje grupe već rade, to je da povraćamo našu istorijsku svest, da vraćamo natrag našu kulturnu svest, da imamo uvid u to šta nas čini takvim faktorom da je jala i vrana navalila na nas, jer to je vrlo poučno. Ako možemo mi osvijeti da mislimo šta god hoćemo, ali kad nas neprijatelji toliko cene, da su nas baš izabrali za ovakav tretman i to što kažu na pravdi Boga, onda bi to trebalo da mnogima da kuraži. I mi imamo sad jedan period vremena da niko ne može zabraniti da štampamo knjige koje su ranije bile zabranjene, da te knjige budu pristupačne čitaocima koji ranije nismo mogli da dođu do njih. Postoji internet i ne mora čovjek da ode u knjižaru da kupi, ne znam, neko delo, može da se downloaduje preko interneta masa toga. Znači, mi koliko god imamo jedan stravičan sad moment opresije jedne, mi imamo istovremeno jednu fantastičnu priliku da dođemo sebi i da se suočimo sa tim njihovim opadanjem i našom prilikom za kontranastupanje, mnogo celiji i bolji nego kako smo ušli u to. Vi živite na Avali, televiziju ne gledate, čitate knjige, koristite internet, međutim najveći broj Srba gleda Velikog brata i sve ono što nam ružičasta stvarnost nudi, a i ove druge, Biraj majku, uzmi ćerku, to su sve hit emisije najgledanije. Dakle, i to je deo one okupacije u više slika koju smo na početku pomenuli. To se ne može ništa tu promeniti, međutim, ako bi bilo više ovoga što ja govorim, a njega ima, mislim, to postoji fizički, sad je pitanje kako razviti tehnologiju za dopiranje do tih nesretnika koji gledaju Velikog brata i tako dalje, ali ni to nije nemoguće. Ta klima se menja, taj svet koji sad gleda iz očaja ono što im serviraju preko kabla, on nije toliko glup i utučen koliko ljudi misle. Jer u nama ide u prilog to što neprijatelji, stalno govorimo o neprijatelju. To nisu naši nikakvi ni saveznici, ni partneri, nego čisti neprijatelji, pa bi ja išao čak da ih zovem dušmanima. Neprijatelji mogu da budu ljudi ili nacije koje su vredne pažnje i uvažavanja. Ja se izvinjam samo trenutak, pošto već možda govorimo o patologiji. Vi kažete dušmani, neprijatelji, međutim naša, kako kažem, upravljačka struktura, što vojske, što države, saveznike traži upravo onima koji nam ovih dana uzimaju Kosovo i Metohiju. Pa znate šta, ta struktura je postavljena pre 60 godina upravo ti koji su danas otvoreni dušmani. Tita nije postavio Stalin koliko ga je postavio Churchill. I tome se priklonio i Roosevelt. I posle su ga podržavali na razne načine, do onoga direktnog načina da 1953. godine Jugoslavija de facto postala član NATO pakta. To se zaboravlja. Kada je potpisala trojni pakt Grčka, Turska i Jugoslavije. To je, mislim, kao... Prema tome, mi nema šta da pričamo zašto ovi rade. Ovi samo nastavljaju rad njihovih očeva. Rade to prilježno, komunizam nije ništa bio nego globalizam, sa jednom malom razlikom, bilo je pitanje proizvodnih odnosa i svojinskih odnosa, međutim to je malo revidiran u novoj koncepciji novog svjetskog poretka, ali potpuno isti način gledanja na pojedinačne, na sopstva i pojedinaca i naroda. To je nešto što treba da iščezne da bi imali jedan
konglomerat od 10 milijardi ljudi ili koliko već ima, koji bi otprilike svi bili zamenljivi kao šrafovi ili matice za šrafove. Da li su neoliberali zapravo avangarda boljševika, jer i neoliberalizam i komunizam su pre svega nacionalni pokreti? Pa tu se može govoriti o povratnoj sprezi, pošto negde su prvo nastali liberali, pa su onda oni stvorili uslove za boljševizam, a negde je prvo boljševizam nastao, pa je on stvorio svojom materialističkom filozofijom i delanjem uslove za liberalizam današnjih dana. Znači, to je, kažem, oni su vezani, a šta dođe prvo ili drugo zavisi od konkretnog stanja u određenom društvu ili državi. Ili njihova suština na isti način duboko totalitarna, jednih i drugih? Pa jeste, zato što i jedni i drugi obogotvoruju čoveka. Oni misle da je čovjek dovoljno kadar kao biće, da je vlastan, da može da pravi svet. Ne samo da ga menja, nego da ga pravi, pazite. Dok sve druge ideologije ili znanja ljudi, antropološke, istorijski, su priznavala postoji nešto što se zove Bog. Mi nemamo pravo ime za to, ali kažemo Bog, znači neka sila, neki entitet, neka ličnost koja je stvorila situaciju u kojoj se mi samo moramo na neki način da nađemo svoje mjesto u tome. A ovdje se nalazi nešto potpuno drugo, ovo je potpuno promjena vizure. Ovdje kaže, nema nikakve situacije, mi smo ti koji nešto hoćemo, napravit ćemo tehnologiju koja će to da ostvari. I to je, mislim, problem. Mi sad imamo razulareni humanizam na delu, humanizam po znacima navoda, ne u smislu moralnog stava, nego da kažemo pseudokreativnog stava. I to je ono što dovodi do ovog ludila. Jer se pokazalo da čovjek, čak i kad ima moć, mi nemamo moralne veličine, ni intelektualne veličine da tu moć kontrolišemo. To se vidi već danas je očito. Da smo u stanju da proizvedemo mnogo više moći nego što možemo da kontrolišemo. I to bi neko trebalo biti, verovatno će ove mlađe generacije o kojima je govorio momak iz Novog kanona, direktno se suočiti s time i doći do odgovarajućih odgovora. A odgovor sigurno neće biti ni boljševizam, ni liberalizam, nego će biti povratak nekoj pameti. To je moguće, da. Nije moguće, nego je sigurno. Inače, alternativa je potpuna anihilacija. Znači, Armagedon ili ti apokalipsa ili ti, mislim, u prevodu otkrovenje. Otkrivanje krajnjih istina na vrlo tragičan način. Dobro, kad govorimo o totalitarizmu jednog i drugog, prosto govorimo o nekim pravilima i regulativama koje su nam sad nametnuli oni koji sebe zovu proevropski. Dakle, nošeni su destruktivnom, evo, potrebit ću reći mržnjom prema svima onima koji ne misle kao oni. Njihov pogled na svet je jedini pravi tačan. U tom smislu, na isti način je to totalitaran sistem kakav je bio i boljševizam. Dakle, to proevropski, kako vi razumete? Pa kako ga oni tumače, ne razumem ga nikako, sem jedno puženje, ljubljenje sramnih delova tela, što kažu. Inače, mi nema šta proevropski, ovaj narod je evropski od nastanka. Mi geografski živimo u Evropi, mi smo Evropi pridoneli dosta toga, od vojničke odbrane Evrope do nekih kulturnih tekovina koje se zaboravljaju. Postoje čak i teorije da je prastanovništvo Evrope bilo nešto protoslovensko, da kažemo. To je jedna legitimna teorija koju neki naučnici priču argumentovano zastupaju. Znači, nema mi šta da ulazimo u Evropu, niti ona da dolazi kod nas. Mislim, ta situacija je potpuno jasna istorijski i u buduće. A to prilaženje jednom određenom načinu osjećanja sveta, koje je potpuno zastranjenje, ko što rekoh ja, po mom mišljenju, je nešto što ne odgovara ni duhovnom, kako bih rekao, iskustvu ovog naroda, niti njegovoj pameti, a ni istorijskom iskustvu. Prema tome, to je neka vrsta odgovora šta bi trebalo se radi. Mi treba da držimo svoga, da se držimo u jednom dostojanstvenom obliku, da ne vičemo na tu temu, da ne plačemo, da ne kukamo, da se ne busamo u prsa ko neki što su radili, da ne lažemo, da ne prenaglašujemo našu ulogu koja je dovoljno jaka i bez nekih hiperbola,
idemo dalje i samo pretrajat ćemo ovo, mislim, ovo je jedna nepogoda istorijska koja je najveća koja je do sad bila, ali sigurno neće biti poslednja. Zašto mislite da je ona veća od jedne totalne okupacije? Veća je zato što nikad nije bila ta tehnološka moć na raspolaganje okupatoru. Turci su, recimo, imali primitivne tehnološke, kako bih rekao, moći da urade to, da nas okupiraju do te mere da ne možemo se vratimo nazad u sopstvo. A smo bukvalno bili slobodni, jel? Pa da, bili smo slobodni makar time što odemo u šumu, ako ništa drugo. Mislim, čovjek je mogao da se izmesti 10 km od puta turskoga i da bude miran. Osim možda 1, 2, 3 puta u životu kad neko navali na to mesto. Nemci? Sa Nemcima oni nisu čak ni udarali na srpski identitet, nego su udarali na srpsko telo. I to relativno pažljivo. Uzima se u obzir da je bila ona strahota 1941. kad su ubijali 100 Srba za jednoga Švabu, ali to je trajalo kratko i koštalo negde oko 44.000 naših života i onda su u Srbiji prestali bile kakve oružane aktivnosti, to treba reći ljudima koji misle da su bili tamo, ne znam, ovi otpisani, Prle i Tihi i tako dalje, ničeg od toga nije bilo do 1944. godine. I onda više nije bilo represalija i kad god su Nemci udarali na Srbe, to je bilo, kažem, udarali su nas u telo fizički. Dobro. A ovi udaraju dušu. Ovi udaraju dušu, oni hoće dušu da nam uzmu, kao što su sebi prvo uzeli dušu, izgubili je, a sigurno hoće da nam uzmu identitet, pošto to nisu potpuno identitarni pojmovi. Čovjek možda ima dušu, a da nije svestan sebe, a mi smo i svesni sebe i imamo dušu. A šta Amerikanci misle o svojoj duši govori to da kod njih samo crnci koriste taj izraz. Oni zovu jedni i druge soul brothers, braća po duši, zato što belcima ne priznaju da imaju dušu. Mislim, i to govori o nekom stanju stvari i oni jednostavno taj svet koji se nekad zvao Božjim svetom ne priznaju, oni ga mrze i postojanje toga ne mogu da trpe jer je to gledalo u koje oni ne žele da gledaju. Jer oni ako vide ljude sa dušom, onda vide da je oni nemaju. A ne mogu da trpe da oni nemaju nešto što neko drugi ima. To je apsolutno jedna razularena sujeta ogromnih razmera i ogromnog obima. Njihov ceo život je svijen oko toga imati. Pa čak i nematerijalne stvari. Ako neko ima ugled, moraju oni da ga imaju veći nego taj. Ako ne mogu to, onda moraju da pobiju ugled. Jer ovaj narod ima ugled. Bez obzira što su ga oni sad, što kažu, bacili u blato u posljednjih 20 godina. Mislim, što god oni pričali, postoje istorijska fakta i kogod bude čitao ta istorijska fakta, shvatit će da ima posla sa jednom nacijom koja je vrla, koja ima normalno, nismo mi bogovi, nismo mi anđeli. Ali mi smo u odnosu na mnoge oko nas, a naročito po Evropi, mi, na primjer, nismo u 11. veku bili u Siriji i pojeli ceo jedan grad mali, Mara. Kad su krstaši 1096. godine došli u Siriju gladni, naišli su na jedan manji gradić, toliko su gladni bili da su njegovo stanovništvo pojeli. 1096. godine. Mi nemamo lega tom narodu ljudožderstva. Kod da su ljudi u prošlom ratu umirali od gladi, ali im nije palo na pamet da jedu nešto što, recimo, američki komandosi i dan danas jedu da bi opstali. Kod nas opstanak nikad nije bio prvi imperativ. Kod nas je bio imperativ opstati kao čovek. I kad to više ne može, onda smo išli u smrt. Jer smrt je fizička. Ali smo živjeli ko ljudi. Kod njih ne. Kod njih nema ništa nematerijalno. Oni samo materijalno veruju i zato je to njihovo ludilo da oni materializuju čak i duhovne vrednosti. Čim ih uzmu u usta i njihova ljudska prava, to je jedan skup pravila. Mislim, oni se svode na bon ton i na tehnologiju. Prema tome, što kažu, daleko im lepa kuća, otići će i njegov gazda, otići će onu mizeriju tamo gde žive. Ja sam živeo tamo kod njih 1/3 života, to je mizerija. Mislim, ima svega što kažu u radnji, ali mislim, kad čovjek pokupuje to što ima u radnji, šta da radi onda? Onda dolazi ovde i traži sebi posao. Ili u Irak, ili u Severnu Koreju, ili negde drugo. Kukavna priča. Sad, gospodine Seliću, koliko je
naš imunitet nacionalni o kome govorite jak i otporan i koliko su pravu oni koji kažu da postoje dve Srbije. Jedna proevropska i ova druga retrogradna, zastarela, koja još uvek sve uzore traži u prošlosti, u kosovskom mitu i već ne znam kako to da definiš. Nema dve Srbije. Može se reći da ima 15 Srbija. Ali ako ćemo da govorimo s aspekta s koga oni govore, znači kvantitativnog, ako govorimo o statistikama na koje se oni pozivaju, pošto cela njihova priča je statistička uvek, 51%, ne znam, i tako dalje. Statistički, ta druga Srbija koja nije tradicionalna, koja nije srpska, ne postoji. Jer ne može se reći da ako postoji Čeda Jovanović, ako postoji Boris Tadić, ako postoje druga samaštenija ovde, koja nose srpska imena, a mnogo često nisu srpskoga ni duha, pa čak ni antropološki, na mnoge druge načine, to ne možemo govoriti o drugoj Srbiji. Oni su iznimke. Oni su odrodi. Oni su izrodi, da kažem. I što oni sad hoće da mi svi budemo, da se upriličimo njima, to upada u ovu priču koju smo prethodno pominjali. Oni su čisti eksponenti, duhovni, pa su postali i fizički eksponenti upravo toga dušmanina svetskoga. Jer taj svetski dušmanin, on je doveo svet na rub fizičke propasti i sad se, mislim, nije samo naša sudbina posredi, nego i njihova. Mislim, oni su svesni da Amerika sa svojih 5% stanovništva proizvodi 55% đubreta svetskoga. Mislim, ovoga otpada, smeća, fizičkoga, da ne govorimo o njihovo duhovno smeće. Itd., itd. Prema tome, nema dve Srbije, još jednom. To da utujimo, mislim, Vesna Pešić nije Srbija, ona nije ništa. Ne postoji. Kako ne postoji kad je non stop? Pa mislim, mediji su virtuelni. Ni mi ovde ne postojimo na određen način sad dok nas emituje kamera i emisioni aparat televizije. Ja i vi postojimo utoliko ukoliko zaista postojimo. A to što neko zna za vas ili za mene ili ne zna, to nije bitno. Za njih svako znalo, oni ne postoje. Oni su Miki Maus i Paja Patak, njih je crto neko. E sad, gospodine Seliću, ja malo pre rekoh, vi ne gledate televiziju, ali su vam ipak neki ljudi javili da smo imali zadovoljstvo preko večera čujemo Puhovskog. On je Helsinški odbor za ljudska prava. Čitao sam to. Čitali ste. E pa, onda ste imali priliku i da pročitate njegovu izjavu. On je rekao da Srbi su narod koljača, birali su Miloševićeve 3 puta. Onda... Znate šta, da neko ko dolazi iz zemlje i nacije, koja ima istorijski legat Jasenovačkog noža za klanje, znači, taj nož je jedinstven istorijski i civilizacijski, što kažu, dokument, dostignuće, da kažemo. Jer oni su imali, da se napravi specijalan nož koji se veže ovako i ima jedno sečivo niz dlan, gde se samo jednim pokretom dlana, kao u karateu, reže grkljan žrtvi. I oni su imali, njihovi ljudi u Jasenovcu su imali takmičenja u klanju. Ustaški način ubijanja je bio isključivo klanjem. Znači, ako ćemo govoriti o nekom legatu klanja, zna se čiji je. I da neko iz te nacije, bez obzira, dizanje u nebesa, taj Puhovski kao dobar Hrvat. Međutim, sad mi vidimo, ako je on dobar Hrvat, kakvi su drugi. Mislim, o tome nema šta da pričamo. Doći će to na svoje mesto. Oni će biti prozvani za Jasenovac i gore od Jasenovca, jer kod njih je najgore što oni to ne priznaju. Mi kad napravimo nešto, to se prizna. Ja prvi dok sam bio, mislim, kao reporter na ratištu, ja sam pisao o tim stvarima koje su naši nedolične stvari radili. Toga nije bilo mnogo, ali to nije pitanje kvantiteta, nego pitanje ne treba da bude ni jedno. A ovi neće da priznaju jedan najveći genocid koji je izvršen u svetu, posle Jermenskog, koji se također gura po tepih zbog Turaka, koji treba da budu oslonac ovim silama ludila na Bosforu i u Bliskom istoku. Jermena je bilo oko 3 miliona, posle genocida 915. ih ostalo samo polovina. I to, kažem, sad još uvijek je bitka, znači skoro 100 godina posle toga da se to priznaje,
Sljedeći je bio takozvani holokaust Jevreja, koji je koštao jevrejsku naciju koja niko ne zna točno koliko ih imao, ali se računa da je oko trećina nacije stradala u holokaustu. Međutim, mi smo u Drugom svjetskom ratu samo u tom hrvatskom genocidu izgubili od prečanskih Srba više skoro, ako je oko milion, da uzmemo srednju cifru, da ne idemo na 1,5 miliona, što je bliže vjerojatno nekoj istini, to je negde oko 50% tih ljudi je pobijeno. I ko ne veruje, neka zađe malo po krajiškim porodicama, neka pita šta se desilo u Drugom svjetskom ratu, neka beleži to pa će da vidi do koje mere to opšte stanje, a da to nije nikakav individualni slučaj. Ali svejedno, nije bilo komentara na tu izjavu, a ističe se utisak da... Pa nema komentara to što ovi vode istu politiku kao Tito doba, ovo je posle Tita Tito. Znači, bratstvo, jedinstvo, samo sad... Da, Amerikanci traže da se mi ponovo združimo i da lepo živimo i primatno je da u svim emisijama na dva Srbina mora da bude jedno uključenje ili iz Prištine ili iz Zagreba ili iz Sarajeva i da se pravi sad... Politika bratstva i jedinstva nije bio genijalna tvorevina Brozova, očigledno. Anglosaksonaca. Nekoga ko je stajao iza Broza. Mi ne znamo ko je stajao iza Broza, to je još uvijek tajna ovih naših, što kažu, službi. Možda oni ne znaju, ali ja mislim da ipak ne znaju, jer taj princip, oni imaju jedno staro kabalističko pravilo. Dissolve et coagula. Razbijaj pa sjedinjuj. Razbijaj pa sjedinjuj. Što kaže, zavadi pa vladaj. Šta to znači? Pošto kabalizam, iz koga izvire masonerija, ne znam, posle i ove druge priče, to je jedan sistem u stvari kao tajnih znanja magije i oni, a počiva na onome što smo govorili, u stvari pravi kabalista ne veruje u Boga. On veruje da može znanjem i veštinom da dođe u status demiurga, znači kreatora sveta, i da bi to postigao, on prvo što mora da uradi to je da uništi Božji organski svet. Znači prvo da razori ono što je prirodno, kao što je porodica, na primjer, ili neki narod, ili neko bratstvo, ili istinsko drugarstvo, ili brak, pa onda kad je to uradio, znači prvo je disolve obavljeno, znači razoreno je, raspršeno, onda sad dolazi on kao kreator i to što je sam slomio, on sastavlja kao klinci. Ja kad sam bio mali, kad dobijem igračku sa Federom, ja rasturim tu igračku da uzmem Feder, jer sam uvijek imao neku ideju, za 5-6 godina ću moći na tom Federu napraviti ja svoju neku igračku. Znači, potpuno jedan infantilan poriv koji potpuno objašnjava psihologiju ovih ljudi koji se bave ovim što nam se čini. Znači, prvo razori jedan prirodni narod kao što je Srbi, rastoči ih na Vojvođane, na, ne znam, južnosrbijance, ima čak i šopskih nacionalista među tim ludacima ovde, ima svega. I pa kad se to razori, onda sad sklapa i to u neku veštačku tvorevinu kakva je bila Jugoslovena. Da. Bez obzira što sam ja, pošto sam 46. rođen i tako vaspitan, verovao da sam Jugosloven, to je bila moja zabluda. Niko među drugim emigrantima na zapadu s kojima sam se sretao nije to verovao. Oni su svi znali ko su. I da li će, ne može čovek, bez obzira na tehnologiju, bez obzira na vlast, ne može da pravi organske celine koje nisu Frankensteinova čudovišta. I to je problem. Prema tome šta oni rade i kako rade i hoće opet da nas ubrate sa ovima, to je iz nekoliko razloga, ali osnovni je ovaj poriv razularene sujete koja želi da izigrava Boga. A drugi je malo konkretniji i praktičniji, a to je da nas u tom zavađenom obliku manipuliše nama ko malom decom. Jer zamislite vi, recimo, parlament da Kosovo sad ima svojih 30-40 poslanika u parlamentu. To bi bila stalna obstrukcija, to bi bilo ko ovo sad što je još 10 puta gore. Mi kažemo A, oni kažu B. Mi kažemo ovako, oni kažu onako. Mislim, samo jedno trvenje, znači totalna paraliza i onda dolazi neki polt ili poltoid i kaže nam šta da radimo, pošto mi smo debili. Niko ne može u tom sklopu da funkcioniše. I zato se to radi.
A ovi takozvani dobronamerni ili jugonostalgičari koji navodno iz plemenitih pobuda to ponovo podržavaju, oni treba dobro da razmisle šta rade. Jer ako im nije dovoljno nekoliko primjera u prošlom veku šta je to učinilo nama, a da ne idemo u neke vekove unazad, onda ne znam šta je njima dovoljno. Da, ali to je očigledno neka naredba, što bi rekao, sve vrha. Da, pa mislim, neka im da. Gospodine Seliću, William Montgomery, bivši američki ambasador, imao jednu neobičnu izjavu koja glasi ovako: 1999. godine mi smo odlučili da će Kosovo i Metohija biti nezavisno. Drugim rečima, to se uklapa u priču da su nas 1999. bombardovali da bi nam uzeli Kosovo i Metohiju. To je bilo jasno i tada. Da, ali mislim ništa oni rekao i bar ja nešto nisam pronašla da je neko reagovao na to. Pa nema, mislim, ova vlast, kažem, pored toga što je ona linearni naslednik Brozovske vlasti, svim svojim elementima i svojstvima, ona ima jednu ogromnu iluziju. Oni su zabludi misleći da ako na nešto ne reaguju, ako se prave mutavi kao Voja Koštunica što je napravio životni stil i politički od toga, da s time možda se prođe. Međutim, pravo zlo kad naiđe, njemu je potpuno svejedno da li ga čovjek vidi ili ne vidi, da li ga prizna ili ne. To je ono čuveno, ona glupa slika guranja glave u pesak. I ova garnitura politička koja je, kažem, opet linearni i mnogo gori vid prethodnih garnitura, jer ima sve njihove mane, a ni jednu njihovu vrlinu. Ima još neke dodatne mane koje čak ni oni nisu imali. Oni će tim svojim nečinjenjem, nereagovanjem, tom njihovom navodnom mudrošću, koja je u stvari kukavičluk, najčešće, dovesti do toga da će oni sami prvi da nestanu. Jer ne može se vladati, ono što je rekao dečko, kaže ne može da na svakom ćošku bude američki vojnik, pa ne može da bude ni pajac. Ne može ni ne Voja, nego Boža Đelić, na primjer, ne može da vlada ovom državom samo zato što ima leđa. Može neko vreme, ali ovom državom i ovim narodom će morati da vlada neko ko ima autoritet. I to će se, mislim, svesti na ono da će imati autoritet direktnog guvernera strane oružane sile, pošto je to jedino na šta se ide. Jer kogod može da ima autoritet među Srbima, njega nema. Mislim, nema ga u mediji. Mislite nekog stranog gubernatora? Pa ne mora stranog, recimo, mislim, već Čedom Jovanović, ajde kažemo da Čedo Jovanović postane car Srbije. On će vladati kao strani gubernator. Znači, neće im trebati neko drugi. Da, to je onaj privid koji je opasniji, o kome smo pričali. Da, ali će maći će tu temute. Njih će maći zato što su neefektni, neefikasni, ne rade posao. Znači, nabit će nekoga ko je virulentan. Nekoga ko ima zube, olike, mislim, koji može da dobro da nas ujede. A to su tipovi, kažem, ja da ih zovem čedoidi. Da. A bit će ih. Gospodine Seliću, sad ja pravim neki zaokret. Vatikan, sinoć sam čitala neku knjigu o Vatikanu, pa između ostalog, tamo se jedna rečenica da Vatikan ume da u istorijskom trenutku osjeti kad koja sila, kako kažem, čije vreme prolazi, čije dolazi i ne znam zašto, ali mi je asocijativno bio susret Pape i Vladimira Putina. Otkud sad taj susret? Mislim, prosto kako vi razumete to? Vatikan je jedna tajna zaverenička organizacija od prvog dana. Možda među njima ima ljudi koji misle da ako uspostave svoju vlast na zemlji, da će ta vlast biti benigna i da će biti manje frke među narodima i ljudima kako oni budu glavni. Moguće, međutim, istorijski mi nemamo dokaza za to. Naprotiv, imamo dokaza za jedno delanje koje je isključivo u domenu ko će koga. Ako se oni viđaju s Putinom, ja pravo da vam kažem, i to moram vrlo jasno da istaknem, ja ne verujem u Putina. Bez obzira što je ovde priča Putin, ovo Putin, ono. Putin je doveo ga je za ruku u vlast Jelcin. Kakav je bio Jelcin, to znamo. Putin je bio kao dečko već član KGB-a. Znači, sovjetske komunističke tajne policije. Išao je dobrovoljno, nikoga nije poveo tamo i rekao Putin ti moraš da budeš ovaj agent KGB-a. On sam se javio, to je deo njegove zvanične biografije. Šta vi mislite, kakva je to ličnost, kakav je to karakter koji ne znam u ono doba kad je milioni ljudi ležalo po tim robijašnicama i logorima sovjetskim, gde su ubijani na najstrašnije načine i mučeni, koji
Nije glup pa da ne zna to. Odlazi u vlast koja to generiše i perpetuiše. Znači, mi moramo stalno da govorimo, kad govorimo o istorijskim ličnostima, političarima, o njihovim ličnostima ili karakterima, jer to je ključ. Jest da Putin sigurno nije vlastan do te mere kako se misli. On mora neko da pita za nešto. Ali njegov karakter, osvedočen do sada, pošto nije mali, nije dobar. Čovjek sa takvom biografijom ne može ništa dobro da donese. Zlim se ne može doneti dobro. Ne moram da budem zoroastrijanac da tvrdim ovo, nego ko hrišćanin tvrdim ovo. Jer nisam vidio nikada da zulum možda donese dobro. A mi živimo u tome. Moj otac je bio član jednog zulumčarskog pokreta koji je trebao da donese dobro. Pa šta je doneo? Doneo mi je Čedo Jovanovića, koji lažnim glasovima ulazi u parlament i ponaša se kod je šef parlamenta. I niko ne smije ništa da mu kaže. Pa niko, ja mu kažem. I njemu i tima koji su ga doveli. Da. A onaj koji tamo sedi, demokrata, gospodin Žarko Korać, vi kad ste bili uhapšeni, kad ste bili u zatvoru, vi ste pre tog vašeg hapšenja drugovali sa gospodinom Koraćem? Nikad drugovo, poznajem ga iz kraja, gde je bio, mislim, jedan jadnik koji je dolazio onako kao tučenog pseto i stajao na rubu naše grupe od 50-ak momaka iz kraja. Dobro, a kad ste bili u zatvoru kao disident? Kao onda Likovo. Likovo je kada što ja sam uhapšen kao demokrata zapadnog usmerja. Da. Tada sam tako mislio, jer opet, kaže, moj, da kažem, duhovni, politički razvoj je teko vrlo inkrementalno, postepeno. Nisam nigdje skočio iz jednog stanja u drugo. 75. 6. godine do 80. i neke godine, 5. ili tako recimo, ja sam bio uveren da zapadna demokratija može da poboljša život ljudi i da taj život bude časniji i praviji, da kažem. Koji od boraca za ljudska prava koji su sada aktualni u to vreme stao na vašu stranu? Niko nije stao na moju stranu. Mislim, naprotiv, Žarko Korać je išao po kraju Likovo, kaže, dobio onaj kreten što je zaslužio, pošto je on tada bio veliki boljševik, ne komunista, nego boljševik. A ovi drugi su svi ćutali, jer tada trebate da imate na umu da 79. godine, 80. da je neko podržao mene. Josip Broz je živ u to vreme. Da, bio je živ i išao bi na robiju najmanje. To niko od njih nije hteo. Tek kad je Josip Broz umro i kad je Gojko Đogo napisao ono što je uradio, napisao Vunena vremena, pretpostavljajući, znajući čoveka da je mislio da je već na neki način prevalila se uspon, pa se sad polako ta stvar kotrlja kamo treba nizbrdo. Međutim, i njega su sudili, međutim, on nije nešto mnogo odležao, ako vrlo malo. Onda su se digli ljudi, pošto su vidjeli da sad kao može. Međutim, kad sam ja bio hapšen, niko nije smatrao da se može suprotstaviti tome. Tako da ja njih na neki način ne krivim. Ali i prezirete, ja bih rekla. Da, prezirem ih, je sramota da jedan niko i ništa, ako što sam ja bio tada, da dođe do toga da taj niko i ništa uradi ono što su oni trebali da uradi sa daleko manje opasnosti. Jer da su to, recimo, ovi vajni filozofi koji su danas sajentolozi, naprimjer kao Svetozar Stojanović i ta grupa iz Praksisa, da su oni uradili to što je trebalo tada, možda ta diktatura ne bi bila takva. A oni bi možda dobili nešto malo po ušima i onako i niko ništa nije smeo. Oni su se kao kažnjavani pa premeštani sa jedne sinekure u drugu sinekuru, u viši platni razred često. Gospodine Seliću, uvek imam problem s vremenom kad ste vi. Mnogo toga hoću da vas pitam, a vremenski smo ograničeni. Imam još nekoliko minuta. Šta sam htela da vas pitam pre nego što, kako kažem, uđemo u finalizaciju i završnicu? Ono što je sad aktualno jeste ta priča borba protiv korupcije. Ne znam da li ste pratili. Pratim preko novina, preko tabloida, pošto tabloida. Sad, 1991. to se dešavalo u Italiji. Tad je sa raznih nivoa vlasti preko 3000 ljudi sklonjeno i to je zapravo, gledano sa ove distance, bio jedan državni udar.
svi oni koji su se suprotstavili angloamerikancima i multinacionalnim kompanijama, kroz tu priču mafija, političari, sklonjeno je. Tad dolazi Berlusconi, koji je mafiozo par excellence. Jeste, par excellence, ali je on zastupa proameričke interese, tu dolazi televizija, sindikati njihovi pucaju i tako dalje. Sad, pošto nemamo puno vremena da se bavimo Italijom 1991. pokušavam da napravim sad kopču s onim što se dešava s nama. Da li se može u nekoj krajnjoj instanci desiti da svi oni koji su na ić, mada je neke ljude naravno nemoguće odbraniti koji su tajkuni i koji imaju para, ali koji još uvijek imaju to ić, pa tu i tamo finansiraju po neki srpski pokret i neku srpsku partiju, u nekoj perspektivi imamo samo partije koje se finansiraju iz stranih ambasada? Pa bit će tako. Jer celokupna namera iza cele priče je da se ljudi korumpiraju da bi imali repove. Znači, to je mamac, ono kaže, hranjenje šarana. Bačeno je, šarani su se nahvatali ko je stigao, neko manje, neko više i sada imaju dosije policijski i kad treba taj dosije će biti izvučen. Za sada se to nekako provlačili su se, međutim to što vi kažete kao perspektiva da stoji na izgled, to će najverovatnije biti, odjedno će otkriti ko je sve krao na razne načine, ne mora i ne da bude dovoljni da nabede čovjek. Da. I to imaće potpunu kontrolu i kad tome se ide. A to što je ovaj gospodin Zebić umro, kada su, naravno, putem medija prvo optužili Miloševića mrtvog, pa onda su rekli nismo mi podneli optužnicu protiv Zebića, Šejnovića i Kertesa, taj čovjek je dobio infarkt, umro je tu noć. Šta vama govori zapravo, mislim, jeste surovost jednog vremena gde televizije, mediji, organizacije vode harangu protiv određenih ljudi? Tako je uvek bilo. Ranije nije bilo medija, ali je bila, mislim, čaršija. Bila je u Veneciji, je bila, recimo, klake razne koje su pravile te vrstu pritiska. Mislim, može se, to je, što kažu, neizbježna stanje, neizbježni deo ljudskog stanja. Ali ti ljudi, recimo, koji su u starom režimu reagovali drastično, kao onaj ministar policije što se ubio na... Stojiljković. Da, njega nisam mogao očima da vidim. Nisam mogao da stvarno mislim čovjek bio i nedoličan za to. Međutim, tim činom on je potvrdio da ima nešto ljudsko u sebi. A ovi drugi koji bi sada, koji njih napadaju, oni nemaju ni to malo. Jer čovjek koji može da osjeća takav duševni, kako bih rekao, zemljotres, da digne ruku na sebe ili da umre od šoka zato što je neko dirnuo u njegovo dobro ime, to su ljudi koji ipak imaju, kažem, ljudskoga u sebi i moramo da imamo na umu da je Milošević i ekipa koji su radili upravo ono što ja smatram da ne treba, znači mislili su zlime da dobiju dobro. Dobar deo te njihove korupcije je bilo majmunisanje sa fondovima da bi uradili ono što nisu mogli otvoreno zbog različitih uzroka. Pa ne znam, kradeno na carini da bi se naoružavala, na primjer, JSO i ne znam tako dalje. Ta JSO isto kakva je bila, ona je imala dobrih ljudi, ja sam te ljude sveo, imala je kriminalaca. Oni su bili dobri vojnici. Greota je što sve to moralo da se radi tako ispod žita i tako da dobar deo tog kriminala je bio državni kriminal za državne potrebe, što se dešava od 45. pa nadalje. Jer meni je otac još govorio dok je 53. godine ili 4. još ko klincu mi je nešto... Vaš otac je bio nosilac spomenice. Jeste, nosilac spomenice i ozbiljan udbaš. I on je meni rekao, ne znam, imao sam neki 10 godina, pomenuo mi je švercovanje cigareta iz Crne Gore. Govorimo, znači, o kasnim 50. godinama. Znači, to švercovanje cigareta iz Crne Gore je bio deo državne politike i privrede od rata pa na ovamo nekih dogovor s Amerikancima, očigledno. Prema tome, te priče o korupciji i o tome, one nisu od juče, ali to sad izvlačenje toga u prvi plan, to je novo. A ovi, nažalost, bilo je i drugi koji su krali za lične potrebe, to se ne može ni na koji način pravdati, kao ni ono, ali mislim, ako je istina da je, ne znam, Marko Milošević za vreme rata kupio jahtu od 2 miliona evra,
ako je to istina, onda to nema šta dalje se priča. Da, naravno. Da. Ako je istina, da, ali je gotovo da je... Pitanje je da li je istina, ja više ne znam, mislim, novine nisu za informisanje nikad ni bile, ali sad su direktno dezinformacijono sredstvo. Da. I novine i ova kutija na kojoj se sad nalazi. Da, to kad se zloupotrebi, onda laž postane istina, istina postane laž. Gospodine Seliću, možemo li mi nešto za kraj, sad zvučim infantilno, kao optimistički, napravili smo dijagnozu, šta je po vama, uopšte gde je, mislim, uputno je da se upitamo gde je rešenje, gde je spas ili ima li nam spasa? Ima spasa i to je onaj spas koji je ovde proveren, to je hajdučija, da kažemo, ova intelektualna, duhovna, kulturna, a ako bude uslova i ako bude trebalo i fizička. Hvala vam. Hvala vam što ste bili gost ove emisije. Blok reklame, očekujemo ulazak našeg sledećeg gosta.